Reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi bacu hano kuri Yosuwa TV. Nizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Tuje kubana namwe mu makuru agezweho by'umwihariko muri iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugaruke kuri inkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze guhabwa ibirombe biri mu matwara ya AFC mu 23 nibyo bamaze kuba bagabirwa. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibirombe by'amabuye y'agaciro ya Coltan biherereye i Rubaya, agace kagiye kumara hafi imyaka 2 kari mu maboko y'abarwanyi ba AFC mu 23. Ni amakuru yahishuwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, yanditse ko byabonye inyandiko yibanze iriho imitungo ubutegetsi bwa Kinshasa bwemereye abanyamerika bishingiye ku masezerano y'ubufatanye mu bukungu ibihugu byombi byasinyanye mu kwezi k'Ukuboza ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka ushize 2025. Ni amakuru kandi ikinyamakuru kivuga ko mu buryo bwo kudahishura umwirondoro hari umutegetsi wo hejuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Amerika bakemereye ko ibirombe biri Rubaya muri teritwari ya Masisi wo muri Kivu y'Amajyaruguru biri ku rutonde rw'ibanze rwatanzwe mu nama iherutse guhuza Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye itariki ya 5 Gashyantare ibera i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibirombe kandi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwemereye Amerika biri mu gace kagenzurwa na AFC mu 23 kuva muri Gicurasi umwaka 2024. Bibitse kandi amabuye mu bwoko bwa Coltan menshi, dore ko agera kuri 15% byabarizwa mu isi yose. Muzabikorwa ihuriro rya AFC mu 23 Colonel Nanga igeze kuvuga ko President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ari umubeshyi ndetse akinisha President Donald Trump kuko nta kirombe na kimwe agira cy'amabuye y'agaciro. Ibirombe hari ibyo abanyekongo bose muri rusange kandi abanyekongo bakaba ari benshi. Dukomereze no kuri inkuru kandi yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yatangaje ko yazamura ibihugu byose umusoro nyuma y'aho urukiko rw'ikirenga rutesheje agaciro yari yarazamuye kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize 2025. Trump yari yaratumbagije umusoro cyane ku bihugu ashinja kuryamira Amerika mu rwego rw'ubucuruzi. Ku Bushinwa yari yarawugejeje kuri 245%, ariko nyuma aroroshya ubwo ibihugu byombi byari byatangiye ibiganiro bigamije kugabanya icyuho mu bucuruzi hagati y'ibi bihugu byombi, yaba Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu butumwa butandukanye Donald Trump yanyujije ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Truth Social yishimiye iki cyemezo, hagaragaza ko kizatuma Amerika yinjiza miliyari nyinshi z'amadolari. Kwa 20 Gashyantare 2026 nibwo urukiko rw'ikirenga rwagaragaje ko President Donald Trump yazamuye umusoro birenze ububasha ahabwa n'itegeko nshinga, uko inteko ishinga amategeko ariyo yashoboraga kubifataho umwanzuro wa nyuma. Ku mugoroba w'uwo munsi Trump yatangaje ko umwanzuro w'aba bacamanza uteye isoni, agaragaza ko badakorera mu nyungu za Amerika kuko ngo batazi ibyo igihugu gikeneye mu rwego rw'ubukungu. Ku wa 21 Gashyantare kandi 2026 President Donald Trump nibwo yatangaje ko yafashe icyemezo cyo kuzamura ibihugu byose umusoro ukava ku 10% aho hasi wari usanzwe ukagera kuri 15% ku bihugu byo hasi. Mu magambo ye ati, njyewe nka President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera ubu ngubu nzamuye umusoro ku bihugu byose, byinshi muri byo byari bimaze igihe bisarura Amerika imyaka myinshi bitabiryozwa, wari ku kigero cy'10% ukagera ku kigero cya 15% cyemewe kandi gishingiye ku mategeko. Biteganijwe ko umusoro mushya Donald Trump yatangaje utangira kubahirizwa kuva tariki ya 24 Gashyantare, no guhera ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru tugiye gutangira. Icyakoze uwo yari yashyizeho kuva mu mwaka ushize wo ntabwo ugifite agaciro, uniganjemo imibare yari yatumbagijwe cyane harimo nk'umusoro yari yashyiriye ku gihugu cy'Ubushinwa wa 245%. Hanyuma rero dukomereze mu gihugu cya Cameroon
ahavuga inkuru y'uko abasirikare bishe abaturage 21 bakatiye igihano gitangaje. Urukiko rwa gisirikare rwa Cameroon rwakatiye abasirikare batatu igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10 nyuma yo kubahamya icyaha cyo kwica abaturage 21 mu gice gituwe n'abatavuga icyongereza. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu watangaje ko abasirikare batatu bashyigikiwe n'ubuyobozi bw'umutwe witwaje intwaro w'Abafulani bagabye igitero mu mudugudu wa Ngalbu bakigabye tariki ya 14 Gashyantare 2020 barasa nibura abaturage 21 barimo n'abana 13. Leta ya Cameroon yabanje guhakana ubugizi bwa nabi gusa nyuma yo gushyirwaho igitutu n'amahanga n'iperereza ryakozwe bitegetswe na Perezida Paul Biya iza kubyemera. Uru rubanza kandi rwatangiye mu 2020 umwanzuro warwo uratinda kubera ko rwasubizwe inshuro nyinshi bitewe nuko kutumvikana hagati y'abacamanza ndetse n'ababuranyi. Kwa 19 Gashyantare 2026 nibwo urukiko rwa gisirikare rwemeje ko aba basirikare bishe aba baturage barabasahura ndetse banabatwikira inzu. Niho rero rwahereye rubakatira ibihano bitandukanye. Abanyamategeko rero b'imiryango y'abishwe bagize bati Sergeant Baba Wade yakatiwe igifungo cy'imyaka 8, Gendarme Haranga Gilbert akatirwa igifungo cy'imyaka 10, CPR Sanding yakatiwe igifungo cy'imyaka 5. Umwe mu banyamategeko bunganira imiryango y'abishwe Sother Menkemo yavuze ko ibihano byahawe abasirikare byoroheje cyane ugeranije n'ibyaha bakoze kuko bategerekerezaga ko bagakatiwe igifungo kirenga nibura imyaka 30. Mu magambo ye ati natekerezaga ko nibura bakatirwa imyaka 30 y'igifungo cyangwa se karenga kuko bahungabanije umutekano w'abaturage. Mu bihugu byinshi byo ku isi na Cameroon irimo wamejwe icyaha cyo kwica yabigambira akatirwa igifungo cya burundu, hari naho kandi akatirwa igihano cy'urupfu muri rusange. Mu yandi makuru twabateguriye kandi tujye mu gihugu cy'Ubwongereza havugwa inkuru yuko murumuna w'umwami Charles wa gatatu hagiye kuvanwa mu bazamusimbura. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza Luke Pollard yatangaje ko hagiye gutorwa umwanzuro ubuza murumuna w'umwami Charles wa gatatu witwa Andre Mountbatten Windsor amahirwe yo kuzaba mu basimbura bazasimbura umwami uriho. Andre umuvandimwe w'umwami yari ari ku mwanya wa 8 ku rutonde rw'abateganijwe kuzasimbura umwami ku ntebe, uretse ko hari amazina y'icyubahiro yari yaramaze kwamburwa harimo no kuba igikomangoma yambuwe mu kwezi k'Ukwakira 2025 nyuma yo kugaragara mu mpapuro z'ikirego cya Jeffrey Epstein wakurikiranwe gucuruza abana b'abakobwa hagamijwe kubasambanya ndetse n'ubu ugikurikiranwe na n'uyu munsi. Ubwo hizizaga isabukuru y'amavuko y'imyaka 66 kwa 4 tariki ya 19 Gashyantare 2026 Andrew yataye muri yombi kugira ngo akorwe iperereza nyuma y'amasaha 11 ategetse iyo myitwarire idahwitse ari yaketsweho. We yakomeje guhakana yivuye inyuma avuga ko nta kibi na kimwe yigeze akora. Mu kiganiro na BBC Pollard yemeje ko yakoranye 100% n'ingoro ya Buckingham kugira ngo bakure Andrew mu bazasimbura umwami ku ntebe. Ati iki kintu nizera ko kizashimisha abantu bose, ariko icyo ni ikintu kiba polisi imaze gutangaza ibyavuye mu iperereza. Kuva Andrew yatabwa muri yombi kuri Royal Lodge hagaragara imodoka zibarirwa muri 20 zidafite plaque, ariko zose ntibizwi niba zifitanye isano n'iperereza ririmo gukorwa. Dusoreze amakuru agezweho kuri iyi nkuru kandi igezweho by'umwihariko tugaruke mu Rwanda gato mu karere ka Rubavu umugabo witwa Kanyeshyamba Jean Bosco w'imyaka 29 yafatiwe muri pariki y'igihugu y'Ibirunga ari kwangiza ndetse anategamo imitego. Umugabo mu mudugudu wa Gasizi mu kagari ka Hehu mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba watawe muri yombi ndetse yanafatanywe bimwe mu bikoresho yakoreshaga. Umwe mu barindiye pariki y'igihugu y'Ibirunga yavuze ko yafashwe nyuma yo kumenya ko yabacaga muri humya akajyamo. Yabwiye Imvaho Nshya dukesha inkuru ati benshi bajyamo bagiye gutega impongo kuko zo ziraribwa bakanaryangiza mu bundi buryo bahungabanya umutekano w'inyamaswa zindi ziba zirimo, babikora batema ibiti ndetse n'ibindi
ibikorwa bakoramo bibujijwe. Uyu yafashwe ku makuru twari tumaze iminsi tugenzura avuga ko yajyaga aduca muri humya akajyamo kubw'amahirwe make ye aza gufatwa ashyikirizwa ubuyobozi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugeshi Murindangabo Eric yavuze ko yakimara gufatwa yashyikirijwe sitasiyo ya polisi ya Bugeshi akaba agomba gushyikirizwa sitasiyo ya RIB ya Mudende kugira ngo abikurikiranweho. Ati hari n'abandi batatu duherutse gufata nabo bashyikirijwe sitasiyo ya RIB ya Mudende kugira ngo babikurikiranweho. Usanga bajya muri iriya pariki gutegamo cyane impongo barazica baciye abarinzi bayo muri humye bakaza mu baturage kugurisha inyama zazo. Yakomeje agira ati hari ubwo batega iriya mitego igafata n'ingagi abarinzi bakaza kuzitegura ariko bikazitera uburakari bukabije ku buryo n'abazisura zishobora kubamerera nabi bikaba byatuma batazisura mu buryo bifuza kandi bishyuye amafaranga yabo. Yasabye abaturage kandi kubungabunga pariki kubera akamaro gakomeye cyane bafitiye, haba umwuka mwiza uyiturukamo, akazi bahabwamo ndetse n'ibindi birimo 10% bagenerwa by'inyungu ziyikomokamo. Nshuti bakunzi ba Yosuwa TV, munyemerere dusoreza amakuru yaragezweho muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru. Tubashimire cyane mwese twabanye, hanyuma dukomeze kubana 5 kuri 5. Mukande subscribe, mukore like, share, mutere comment, dukomeze kubana 5 kuri 5. Ibihe byiza.